I zdravo, dragi moji ljudi, ovdje je vaš Gastarbajter sa kanala Gastarbajter. Jako mi je drago da opet snimamo. Večeras na temu monter optičkih kablova. Ovdje imamo dvojicu, možda koji otprije znate od starijih videa. Sad su momci tu neke 2 godine u Minhenu. Promijenili su posao i sad će ispričati kako je to taj posao montera optičkih kablova ovdje u Minhenu. Izvolite, momci. Pa prije svega taj posao je dosta manje stresa nego bilo koji početni posao kad se dođe u Njemačku. Tako da mogu slobodno reći da se ide sa zadovoljstvom na posao i bez stresa, bez ikakvog tipa joj što moram ići gdje. Mislim, posao ko posao zahtjeva neki fokus što se tiče težine posla, nije fizički težak, ali zahtjeva neki fokus što se tiče niti, pošto te niti debljine bukvalno kod vlas kose, Mora čovjek biti dosta pažljiv. Dosta fokusiran, dosta pažljiv, zato što to ako pukne gubi se dosta vremena i onda počne čovjek da se nervira i svašta nešto, tako da... Ali vi ste relativno brzo hodali, Pa iskreno mislili smo da će nam trebati više vremena zato što smo djelovalo nam je to napravo dosta osjetljivo, mislim to jest osjetljivo, ali kad se malo rutina kad se uhodaš, onda dobije se osjećaj. Onda moraš više paziti da nije automatizam, da ne zabrzaš, pa zato nešto Pa iz početka smo dosta bili pažljivi i samim tim sporiji, zato što sitne su to stvari i kad ti vremenom skontaš da to možda i ne puca toliko lako u određenim previjanjima kabla, onda samim time dobili smo jako brzo na brzini i sama ta norma koju trebamo ispuniti za jedan dan je jako lako. Možete to uspjeti. Da, jako lako. Imali smo i dobrog učitelja isto. Da ga nahvali. Zove se slično, jel' ko ja? Isto ko ti. Aha, isto ko ja, dobro. To je sam mali kviz. Za ove kolege sa Balkana koji nas, kako se zove, prate, da objasnite recimo proces taj u suštini kako to ide od početka do kraja. Imam jednog kolegu koji je to dole kod nas radio, to se malo razlikuje. Možda možete samo onako u 5 koraka objasniti kako to u Njemačkoj funkcioniše. To ti funkcioniše tako da imamo kompresor jedan, imamo jednu mašinu koja upukuje kablove od kastena do kuće. Uglavnom jedan je uvijek monter na kastenu, drugi je uvijek u kući koji dočekuje kabel. U kući se mora za 2 faze da se, kako da kažem, zaleme. Tako isto kolega mora da uradi isto na kutiji, napolju koja se nalazi na cesti. Onda se uradi mesum, mjerenje signala i toga i tad je kuća završena. To je sve u relativno prost proces. Koliko to traje recimo od početka do kraja onako vremenski? Pa neki zavisi koliko je dugačka trasa, koliko ima metara. Nekad samo puhujemo kabel 5-10 minuta. Da, nekad samo to radimo. Zato što neke su kuće odmah uz kasten, neke su udaljene po 300-400 metara, tako da. Ali u zadnje vrijeme smo, da kažem, postali sve brži, tako da smo znali čak sebi da štopamo koliko možemo brzo nešto da radimo. Uglavnom mora se paziti malo, jer baš kad se opusti, ove starije kolege koje rade sa nama su rekli, baš kad se opusti i kad misliš da znaš, tad počneš griješiti. Moraš uvijek paziti oko niti. To je ta negativna strana tog posla. Ne pucaju toliko lako, ali pod nekim uglom. I baš kad ne treba, baš onda se i pukne. Ali se da relativno brzo naučiti, nije sad ništa toliko komplikatno. Da se naučiti relativno brzo. Da, trebaš samo spomenuti još da koristimo Fujikuru mašinu s kojom radimo, ali mislim da kolege i u Bosni radi sa istim sličnim. Da, vidio sam čak u MTL-u jednog dole kod mene da nosi isti kofer koji ja. Mislim da općenito svi radimo sa istim, samo je pitanje ostala oprema kakva je. Da. Uglavnom vidio sam da su dole dosta ljudi u MTL-u, na primjer taj tvoj kolega, da se na banderi gore šplajsa i da malo je drugačije dosta. To ide onda kroz zemlju, jel da? Ja vidim kod nas svaki pol godine izrove cijele onaj trotoar, nešto novo stavljaju. Ovdje ide tako, no Tiefbau postavi sve one lirure, svaka ima do svoje kuće. I
kroz te ler rore ulazi kabel. Ja kad god uđem na primjer u kuću pustim zrak Ameru da on vidi koji treba da uzme ler ror. Koja cijev koja ide za boja. koju kuću. Da, koja cijev ide za tu kuću. I imamo protokol koji unosimo u mašinu i taj protokol na kraju šaljemo u centralu da oni mogu samim tim izvršiti neku naplatu ili šta već. Tako da u suštini dosta je to povezano i dosta jednostavno. Uglavnom to je to od procesa tog nekog za završetak kuće. Naprvu nam nije tako djelovalo, da kažem, jednostavno kao što je sad, ali koji svaki posao kad se tek krene, jel, zahtjeva... Imate svoje auto od firme, ali to u suštini do centrale imate, jel? Ili smijete kući? Ne, kuću mislim idemo kuć sa njim jer tu nam je sva oprema i... I odatle idete odmah na teren, zašto ići u centralu? Nama trebaju, na primjer, uvijek dva vozila jer jedan uvijek ide od kuće do kuće, drugi mora biti na kasnu sa kompresorom koji se ne vadi, koji je veliki unutra kompresor, jer to treba baš jačina da se, ako je na primjer velika trasa, da nestane kabel i tako. Imamo isto dešavanja da negdje stane kabel na nekoj konekciji. Tad smo već problem, tad ide i stres, tad i gledaš i vrijeme i... Uglavnom tad nekad ako stane kabel, ako se ne može izvući ponovo, mora tip bau doći koji je radio to i koji je odgovoran za to, popraviti, skopati, konektirati ponovo i onda mi možemo ponovo pokušati. Ali uglavnom ovo je posao koji dosta ima neku, da kažem, budućnost, barem koliko smo mi primijetili. Da je... Pa to je isto monter solarnih panela, punjača, za to će biti za sljedeći... Pogotovo zato što je Minhen i mislim općenito Njemačka ima dosta velik problem sa internetom, tako da mislim da ima prioritet da ovo se abnormalno brzo širi, tako da... Vi radite sa tom vašom firmu za Deutsche Telekom, je li tako? Radimo za više firmi, ali mi nas dvojica smo za Telekom, a imamo kolege koji rade za Vodafone, za ostale kompanije, tako da sve ovisi koji dio Minhena se radi, pošto je Vodafone ja mislim za centar, a Telekom je za periferiju. Imamo isto kod nas u firmi, ima isto naš tip bau, on isto rade i neke trase. I nama kad se desi problem da stvarno ne možemo upuhati kabel, zovemo, prijavimo i onda taj naš tibao dođe i on to, da kažem, ispravi. Tako da u suštini... Uglavnom gdje mi vamo radimo je tibao neka druga firma, uglavnom isto su dobri momci. I kad je neki isto problem njima, da ako vidimo i direkt kažemo, oni to poprave i nije nikakav... Uglavnom posao dosta zanimljiv. Da, zanimljivo je dosta i dosta se može i da... Znači jedinu restrikciju koju imate od firme koje ste dobili je da govorimo otvoreno, javno o kako se zove, o plati. Pa i o plati, o tako nekim privatnim nekim, što samo mi znamo. Mislim da i općenito i na internetu se može ukucati koji je prosjek te plate. Imate stranicu www.gehalte, možete ukucati koja je prosječna plata za faza tehnika. Glas faza tehnika, to u suštini možete sami raditi. Ja sam bio malo zaletio, tamo na grupi napisao sam oko 4000 neto, ali kroz par godina u suštini i sa tim nekim mini-jobom koji radite u suštini sličan posao, se može lako doći tu u blizinu. Pa ima tu i bonusa i svašta nešto. Pa koliko je minimalno morate kuće uspjeti na dan 5 do 6, sve što preko dobivate taj neki bonus. Da, imamo i neki bonus za kuće. Onda kad se recimo kao monteri negdje na putu, onda dobijete... Onda je špeza, znači dođe tu neku blizinu. Uglavnom što je najvažnije, dobro je plaćen posao i prije svega nije stres. Niti stres, niti fizički. Ko na nekim drugim poslovima da moraš... Jedini stres koji imamo na poslu je kad krenemo kući kroz gužvu. Tu je stres. u zasede stoji. I da kažem, jedina mana ovog posla je što je vani ili što je unutra imaju problem, što je unutra ima problem sa kundama, pošto ima svakakvi ljudi, a vani ima problem sa vremenom.
Ja, vi ste meni pričali kako ste kuće morali ulaziti. Tako da ima dosta ljudi neuredni i da ne vole Ili strance. dođete vi, pozvonite, oni nisu tu pa morate čekati. No, to nije problem, ti smo već ušli Ili recimo kad vrijeme ne valja, kad je pljusak ili nešto pa morate sačekati da to prođe. Mi imamo uglavnom kad je zima ili nešto, imamo šator koji ne znam kako. Treba šator i za sunce i za kišu. I za sunce ima suncobrana. Aha, to je drugačije. On je ekstra dobio, ko Formula 1. Da, je baš tako. To je jedina negativna strana što ulazi u kuću, što ima problem, što ljudi su nervozni, ljudi ne vole strance, prljavi su, mislim ima prljavi, ima i čisti to bez daljnjega, to je ta negativna strana da se radi s ljudima. Tako da u suštini uglavnom, to je najgora stvar posla, tako da uglavnom budu dobri. Šta naše ljude interesuje, koja kvalifikacija se mora imati i da li se mora znati jezik? Jezik se mora znati, jer ulaziš kod ljudi u kuću, moraš pričati. Da. Ali ne neki osnovno, tipa, da. Ono šta ja znam, možda A2, B1, tako da. Ih kabel, kažeš. Tako da mislim, u suštini bitna je volja za posao i da te interesuje to. A sad, moraš im objasniti šta radiš, pošto većinom nam traže i ausvajce od Telekoma, ovi stariji ljudi, jer ne znaju oni ko dolazi, šta dolazi, nisu upućeni. Ima dosta ljudi priče s naglaskom. Da, to je problem. Više ne razumiješ. To je problem i onda sad ti nje moraš objasniti što si ti tu, šta ćeš ti radit. Razumije on kad ti kažeš, ali kad on počne pričati, Pa dobro, vi govorite, to je će. Vi ste sad tu 2 godine, ali tako? Yes. Jel se prešli već ili uskoro? Skoro 2 godine. U novembru 2 godine. Koliko se vaš život promijenio i kroz bolji posao? Našli ste stanove, isto što riješili ste taj poznati u Minhenu stambeni problem, da prvo trebaš naći stan, pa kirja. A ja mislim da je to turistička atrakcija u Minhen doći i traži stan. To je došlo do te mjere da je nemoguće da... Dođeš po godinu dana samo... nemoguće da neko dođe. Nemoj tako ljudi plaći. To je nešto... Ti kad straži, ti si našao, ajde. Pa dobro, ali nešto, to je Minhen. Da ne, toga Minhen imao to svoje nešto što... Ja sam imao sreće, pa mi je ova kolegica iz prošle firme našla stan. Da je mahne u naš. Našla mi stan u zonu i ne plaćam puno, 40 kvadrata. Tebi žena sad radi u njezi, jel tako? Žena ti si vamo. Da. Evo sad recimo 2 godine usporedi život dole u Bosni i sad ovdje nakon 2 godine, koliko svoj život radikalno. Nemoj sad pričati da si non stop na Zalando Lounge i poručiš svaki dan. Na Amazonu. Zalando Lounge i svaki dan naručuješ 5 majica, nego onako koliko je život opušteniji sad. Pa opušteniji je dosta, ne razmišljaš o nekim nema više papira. Koji si dole. Ja, papirologiju nema više, pogotovo kad produžiš drugi put vizu, nek samo nije na godinu. Da. Onda ti riješiš i kad riješiš papire oko selidbe i useljavanja u stan, onda nekako to sve ide, navikavaš se da ti ovo kao kuća nova. Da nije tipa da živiš s nekim, pogotovo ako riješiš prijevoz i ne ovisiš o busevima, tako da u suštini treba to neko vrijeme. Ja ne znam nikoga da je došlo i da mu je bilo kao uglavnom treba imati strpljenja oko tih papira kad dođu, jer treba... Jako je bitno ne nervirati se oko stvari oko koji ne možeš utjecati. Svi smo mi nekako te prošle stvari od vizije, čekanja suštimunga za mini job, za glavni posao. To stvar koje niko od nas ne može utjecati. Mislim, logično je da nikom nije svejedno, ali treba se dobro... Koliko je kod vas trajao proces promjene posla suštimom? Ti si vani, ti si... Ja sam u Dachau, meni je 7 dana. 7 dana u Dachau, kod tebe? Meni isto 7 dana. U KFR-u ili? U Minhenu, u KFR-u. Ja. 7 dana mi je trajalo to. Otprilike, uglavnom meni su poslali da je to poslano na adresu, mail, ali nisu mi poslali kao potvrdu da je odrađeno. Pa sam ja poslao mail da li mi mogu poslati, pošto je tad bio štrajk oko DHL-a, tako nešto, pa mi nije dolazilo. Nije pismo dolazilo. A nisam vam mogao da dadnem otkaz, ništa dok mi nije došlo suštinu. Pa sam ja njima poslao, onda su meni poslali na mail sve, da je odobreno, da je ovo, i onda mi je nakon možda 4-5 dana došlo na adresu i tu zadblati sve.
uglavnom ne traje dugo. Ali općenito život, da kažem, na periferiji što se tiče te papirologije, dosta je manji stres. Sve brže. A iako, kad ima neki problema, recimo spajanje familije, onda su oni vani puno veći nacrti. Onda uvijek, recimo, i advokati kažu, ako hoćeš da riješiš problem, recimo spajanja familije, spajanje sa ženom, doseli u Minhen, prijavi se u Minhen, pa ćemo to srediti. I to je jako bitno na kakvu osobu čovjek naleti. Normalno. Tako da, dosta ta sreća igra ulogu, ali... Ti si u međuvremenu riješio i kupovinu auta. Sama ta procedura bila komplikovana. Pa jest, dok se ne dođe... Kredit, mislim... Taj financiranje je u suštini on komplikovan, ali čovjek gleda da što bolje prođe, jel? Zbog tih kamata i svega, tako da... Šta su vam tražili? Samo 3 platne, jel? 3 platne, ugovor... Šufu? Ne, to su sami povukli. Mislim da samo ugovor poslodavca i 3 platne liste i dala potvrda o prebivalištu. Nešto prijava za stan, tako nešto. Veki još traži, on će neki RSD uzeti. Sve pitanje preko koje dala agencije, preko koje kontakta ideš. Naprimjer, ja kad sam to radio, meni je čovjek sam sve završio, ja sam njemu samo poslao dokumentaciju, on je mene pitao na koliko godina, ovolika te kamata na manje godina, ovolika na više i tako. Ja samo pokušavam, pošto ću ja uzmat auto i to sve, jer imam Euro 3, ne smijem u Minhen, ali sam kod tebe došao, šta bi ja moram. Neće skontat, ti si nalijepio. Ja sam nalijepio CFSI. Uglavnom, ja ću ganjati preko banke da uzmem kredit i da uzmem auto, jer se za manje para može naći bolji auto nego da se ide ovako u kuće preko financirunga. Sad, hoće li odobriti, neće, to moramo još vidjeti. Ali interesantno je kako svi pričaju loše o Minhenu, a svi dalje tu. Ovdje imaš sve, na svakom ćošku ti je sve, zoološki vrt, bazeni... Ja razumijem da je negdje... Naša pekara. Kod mene je pekara, nemam kilometar, moja pekara i odmah preko puta Adriana trgovina. Da dosta njih, mislim, kirije jesu skupe to bez daljnjeg, ali ne moraš ti živjeti na Marijem placu. Imaš toliko, mislim, hajde... Isfura se Marijan plac, jel da? Recimo, ja nisam bio tamo centar pola godine, nisam bio. Pa meni je to postao isto sebi u Sarajevo, vodim da skontam što nisam bio. Ja sam imao neki dan vidio stan kod sebe slobodan i zalijepili žena ceduljcu na zgradu. I zovnu me čovjek neki Švabo i govori izdaje stan, kao vidim da tražite stan, rekao dobro, koliko kvadrata, kaže 90 kvadrata. I ovo je rekao treba to napuniti prvo. Koliko je rekao para, kaže sa svime 1940. Rekao vidit ću ja kad žena dođe s posla, rekao pa će ja vama javiti, a žena kraj mene. To mi je sestra. A žena rekla. Mislim stvarno dole u zonu je, ti ljudi su mi rekli daju po 17 eura kvadrat, samo da izdaju, jer ogroman je stan, jer inače u zonu 21 euro kvadrat. Rekao hvala vam, ali bolje mi je uzeti kuću i plaćati ratu 1000 eura. Jako je bitno imati kontakte i poznavati ljude koji imaju iskustva oko tih stvari i da svi znaju da vi tražite stan. A ne samo se uzdati na grupe i aplikacije. Mislim, eBay klanaca imao scout, aplicira 3 miliona ljudi. Pa ja vjerujem da ima neko sreće preko onoga, ali u suštini Ali ja kad sam, na primjer ti spomenu eBay, ja kad sam došao i to sad za ljudi koji dolaze tek, ja sam za 300 eura čitav stan opremio jer sam sjedio i tražio i maltene nove stvari. Evo mi smo baš išli po jednu komodu, ugalnu komodu, žena kupila pogrešnu stranu i neće da je vrati. I ona je prodavala, platila 500 i nešto eura, baš Miloš je kupio sličnu, platio 500 i nešto eura, ja platio 80 eura jer žena samo nosi stana. Jesmo mi upali. Skuplji transport bio nego... Transport mi bio 50 i nešto i što je najgore kad smo te zvali, kad sam zatvorio vrata pa i to je bilo 80 eura, tako da mi izađe 160, ali... U ovom sad stanu. Pa zar nisi mogu na balkon nekako gurat? Zato što je bio zatvoren balkon. Aha. A Keno baš ostavio vrata ovako otvorena, ja zatvorio. A dobro, to je za prvu pomoć sad, dok mebliraš stan i to sad glupost je. Jako je bitno imat neke pare da se uštedi za sve to.
Pošto Da. možeš ti naći stan i sve super, ali čovjek traži 2000 da otkupiš sav namještaj. Ili A kako ti- a neka ti- kuhinja unutra. Da. Ja, Da, možda je i da, skroz da. opremljen, ja sam imao sreću da je sav opremljen. Tako da u suštini, taj prvi pola godine, što ja znam, godinu treba štediti pare i imati to nešto baš za te situacije, što kad se najmanje čovjek nada može izletiti nešto, a ti nemaš pare dovoljno. Tako da, a pogotovo za Minhen, gdje... Koja je razlika sad u životu, recimo, ono, prošli put kad smo snimali, koliko si bio, 6 mjeseci u Njemačkoj, koja je sad razlika u životu? Vidimo, ono, niste više ono ko prije, ono, ko neka naivna djeca, ono, sve vam je novo, sad ste se tu udomili i to, ono, kako vama sad život izgleda, recimo, ono, ta neka životna rutina, na što se sad fokus prebacio, ono, sad manje više svak živi svoj život, ono, svak ima sad svoj stan, jedni su jednoj firmi, drugi su drugoj. A jeste vi kao društvo, mislim, mi smo svi sad i ostali jako dobri prijatelji i to, ali onako, kako se život promijenio, 6 mjeseci u Njemačkoj, sad i 2 godine u Njemačkoj? Osim da vrijeme leti ko ludo. Ogromna je razlika od prošli put i kad smo snimali, nije ni žena bila tu i to smo uspjeli riješiti u roku od 8 mjeseci koliko sam ja bio u Njemačkoj. Išlo je brzo jer čim sam ja dobio vizu, odmah sam predao za spajanje porodice i to i sad je ona tu i već je drugačije, sad više nismo ovdje, sad kad imamo nešto slobodno ili putujemo ili odemo prvi put kad smo mi bili ovdje, mi nismo znali gdje smo mi došli. Nismo znali, bili smo pod tim nekim hypom da mi tek poslije toga smo mi skontali koliko smo mi radili, šta smo mi radili i koliko mi nismo taj umor osjećali. Ne znam, sad kad bi morali ponovo to teško. Uglavnom znamo Minhen uzduž i poprijeko i Štamberg i sve, Ma na možemo prošlom po poslu vozačima nećemo radimo. spominjati koji smo radili, sve ulice, sve gradove, sve okolo, pa znamo ono dosta i vidim. Tako da taj prvi nam je posao nekako pomogao da izađemo iz te naše rutine. Pošto i kad smo mijenjali posao, to je sve manje više za nas novo bilo i to je problem što dosta ljudi ovdje boji se onog nečeg novog i pogotovo na Balkanu, kaže ono kad imaš posao, kaže čuvaj, znaš, imaš siguran posao. Ovdje ako nešto trebaš mijenjati poslove i ići na bolje, šta god to bilo, nema veze je li to tvoja struka, nije tvoja struka, postaće tvoja struka za 3 mjeseca. Ako je veća plata, ako je tebi manji stres, ako ti ne psuješ sam sebi ujutro što ideš, što si došao u Njemačku, kao Njemačka... Ali dobro, ja moram reći, vi ste imali tu i dosta sreće da ste naletili na tako lagan posao, jer ja znam recimo ove momke što rade na aerodromu, 4-5 godina s koferima i to, mislim njima je posao... Ali znaš šta, fazon je što mi smo tražili bolje, mi nismo čekali da se sam taj bilo koji posao što smo prije radili, da on popravi. Opet ja ne znam kako u drugim firmama ovaj posao, kakve oni imaju uslove. Mi smo imali sreće da isti posao je dosta opušteniji. Mi smo naletili na dobre ljude. To je zašto s Dino za... U suštini što je, nama je sreća što je firma porodična manje više, mislim, nije manje više nego tako je i... Tako se i odnose prema tebi, da. Što nas da je 300-400, vjerovatno bi to bilo dosta hladnije, dosta, da kažem, u jednu ruku možda surovije. I sigurno ne bi uživali koliko uživamo, da kažem. Kako ćemo sad izreklamisati firmu? Kako su vam rekli, jel znate email na pamet ili ko je kontakt? Napisat ću u opis videa dole ispod. Nekog zanima nešto. Koju kvalifikaciju, ja mislim smo malo prije rekli, ja sam zaboravio, koju kvalifikaciju mora imati? Ja mislim da bi trebali imati za telekomunikacije, da bi trebali imati za to... Tehničar telekomunikacija. Da, ali uglavnom ako su voljni naučiti sve, ja mislim da ne bi bio problem. Odavde, znači neće samo raditi viza, termini, nego ljudi koji su već tu. Da, ja mislim da je tako. Uglavnom ostavit ćemo mail, ostavit ćemo broj telefona. Pošaljite uredan CV ljudi, ako pošaljete neki mail, meni treba posao, zaboravite da će dobiti ikakav posao, pripremite fin, kulturan mail sa kvalifikacijama, s nekim iskustvom, najbolje je bilo da ste već dole radili taj posao, ili možda čak u Njemačkoj, pa želite se prebaciti malo južnije, u Minhen.
Nismo mi rekli, firma se zove Crystal Benz. Nije Mercedes-Benz. Ne. Nije Mercedes. Kristo Benz i biro i lager se nalazi u Karsfeldu, to je sad Dachau. Sad je u Dachau, da. Tako da u suštini No, taj reon gdje većina radnika te firme ima i stanove, osim njega. Tako da u suštini... Dobro, on je ranije. Ja, i njega ranije. ćemo prebaziti. Neću. Ovdje mi je jeftino. U suštini mi ne idemo toliko u lager, ali u suštini sad je to sve spojeno i da je svima lakše. Tako da kogod je zainteresovan nek pošalje CV, tako da mi ćemo proslijediti odgovornima i Ili ostat ćemo mail, jer baš sam ja razgovarao sa šefom i rekao je da možemo slobodno ostaviti mail ako koga interesuje za Tiefbau, za glas faza, da se može kontaktirati. Ne znam, za mini job samo. Za mini job to ne znam, jer to većinom radi radnici koji su već u firmi. I uglavnom to je to što se tiče toga. Nadam se da smo odgovorili na najbitnija pitanja, tako da mislim posao je sam od sebi zanimljiv. Vjerovatno smo nešto folili, ali... Pogotovo kad se tek dođe i kad se uči, tad je baš zanimljivo. U suštini puno informacija, mislim bilo puno novih poslova. Brzo ste vi naučili, vi ste za 2-3 mjeseca pa nama je bilo dobro što smo, ljudi su nas prihvatili bukvalno kada smo tu, ne znam ti koliko, vjerovatno su i nas naprvu preko određenih kontakata skontali da planiramo tu duže, da smo ne neko ko će tu biti tipa čemu bilo šta. I što je olakšavajuće, svi ljudi su naši, jel tako? Mislim, nisu svi, ali velika većina. Ima tu i znači ne mora uvijek značiti ako je firma, ako su naši da je odmah sve loše, da se kradu mi smo se tu i da kažem, tu smo imali barem ja, neku dozu stranu, tipa znaš, naš neko odmah kontaš nešto će, znaš. Ali s obzirom da je firma 50% bosansko-njemačka, tako da i ti naši ljudi koji su uglavnom, koji vode sve to nisu da su 5 godina ovdje, nego su po 3-4 godina u Njemačkoj, tako da možda i to je jedan od razloga zašto je to sve normalno i funkcioniše. Uglavnom je što se tiče stvarno i kolega ovi koji su stariji, ako imamo neki problem jer mi smo opet u tome novi, mi tek trebamo da učimo nešto novo, nikakav problem nije kad god treba zovnuti, kad god treba, samo kaže zovi i kad bude neka greška, ako se nešto pokvari, sve to opušteno, nije ono da samo prijaviti na vrijeme, ovisno je koja je stvar, koji je problem, ali u suštini toliko stvari ima da se novo radi, kao što on kaže, mi smo tek na početku, a samim tim što više znamo, i plata raste i to toliko može da raste da uopće čovjek treba planirati drugi posao. Logično ako čovjek to zavoli, ako mu se svidi to, pošto ti pa ne, to je ti što si najvažnije rekao, ti ustaješ ujutro i nije ti mrsko ići na posao. A to mi je bilo fascinantno zato što sam mislio da će to tek nakon možda 5 godina u Njemačkoj, a ne nakon skoro nema ni 2. Ali to je možda malo i sreća i svašta nešto djelovalo, tako da... Ali čovjek mora biti strpljen, tako da u suštini sve sveda, ako ti nisi strpljen, ti ćeš napraviti pogrešne korake i puknuti tamo gdje ne bi trebao puknuti. I što mi je drago, isto, ne znam šta god, što su nam rekli, šta god da se napravi, pokvari, nije nikakav problem, sam prijavite, recite, sve ćemo riješiti, desi se uvijek. I ta jedna strana, kako smo mi imali sreće, što su, na primjer, ja sam našao stan preko njih. Oni su meni našli stan dok prije što sam ja počeo za njih raditi, što je u suštini dosta ti pokaže pravu sliku šta možeš očekivati od firme, a u suštini ništa nisi morao. Nema i a to je ono što si ti rekao, kontakti, znaš, kontakti sve to, Švabe zovu vitamin B, Beziehungen, znači kad to imaš sve puno lakše. Ništa dragi ljudi, to bilo mislim to s ove strane. Ako budete imali neki pitanja, napišite dole komentar, momci će se potruditi da to odgovore. Dobro smo izdržali. Moram reći da smo snimali 35 puta dok smo uspjeli ovo snimati. Mislim, ja sam malo priznamo bio na rubu opet da puknem od smijeha, jer smo se jednostavno cikorili nekim tim
Stvarno kaže propuho, kaže onaj pušta vjetar. Može da puhne. Ispalo si iz kondicije, moraš snimat češće. Nisam dugo snimao, ni TikTok ne uspijem snimati u komadu, a kamoli šta drugo. Uglavnom, bit će više videa, uskoro snimam, ja mislim u četvrtak, ako se potrefi intenzivna njega, isto jako interesantan posao gdje ne treba baš puno nekih dodatnih kvalifikacija sa sličnom ili malo boljom platom. Sad ćemo staviti fokus na malo bolje plaćenije poslove. Prije smo snimali ulazni poslovi, dobivanje vize, sad se radi više o tom da se dobije neki malo progres u životu i malo ćemo snimati ove životne priče ljudi koji su već duže tu i kako su se snašli. Hvala vam na gledanju, hvala momci na gostovanju, izvinite na ovom djetinjastom smijanju. Ja sam tebi zamjerio. Ja sam, znači, totalno van kondicije. Pa se čujemo i vidimo da uskoro, za 5 godina u nekom godinu. Ništa vidim, jesmo li uopšte snimali? Jesmo, Ništa, dragi moji ljudi, čujemo se uskoro, to je još Gastarbajter i sa kanala Gastarbajter od iz Minhana i sve najbolje, čao, pozdrav.